وبص دي شنطه العده. ده مكلفك كام يا زعيم بقى؟ انا عايز اصورك صوره بقى وانت واقف جنبي. يلا صور الراجل جنبه. اصوره ده، انا هنزلها على النت النهارده ان شاء الله. صورها ولو عملنا شغل. صورها هي. ده صاحب التوك توك دوت اهو. تعالى تعالى هنا اقف جنب التوك توك بتاعك، والله هنزلك على النت النهارده. والله العظيم 3 دوت يعمل احلى شغل. معلم بس الموتور هو هنا في الكرسي صح؟ انا ياخد لك بسم الله ما شاء الله.